Die rampbestuurseenheid van die Kaapse Stadsraad en die Departement van Omgewingsake is bekommerd oor die besoedelingsgevaar wat die gestrande Japanse vistreiler, die Aihatsu Maru, vir Clifton en omgewing inhou. Die 50 meter lange vaartuig het Saterdagoggend omstreeks 4:15 in digte mis by Clifton op die strand geloop. Dit het 50 ton tuna en altesaam 90 ton diesel en ammoniak aan boord. Die Maru was vanuit internasionale seegebied onderweg na die Kaapstadse hawe, waar die vis soos vorige kere afgelaai en per vliegtuig na Japan geneem sou word. 'n Inwoner van Clifton het die Nasionale Seereddingsinstituut in kennis gestel nadat sy omstreeks 6:15 deur 'n helder lig wakker gemaak is. Teen omstreeks 6:00 het die NSRI 'n reddingsvaartuig ontbied om die Maru te hulp te snel. Weens digte mis kon die reddingsvaartuig die vistreiler egter eers om 8:00 opspoor. Jack Yen, vermoedelik een van die skip se agente, het Saterdagoggend verwese op 'n rots gesit en met bemanning op die skip gekommunikeer. Teen 10:00 is 19 van die 28 Taiwanese bemanningslede per tou van die vistreiler af laat sak en na die waterfront geneem. Die kaptein, wat saam met 8 bemanningslede op die vaartuig agtergebly het, het daarop aangedring dat sy hond, Ellie, saam met hom op die skip agterbly. Die Suid-Afrikaanse Maritieme Veiligheidsowerheid het duikers gestuur om die romp te ondersoek, maar hulle kon geen fout vind nie. 'n Eerste poging van die Smit-Amandla sleepboot om die treiler Saterdag aand om 9:00 met hoogwater die see in te sleep, het misluk, toe 'n sleepkabel wat aan die treiler vasgemaak was, gebreek het. Sondag aand het die bergingsmaatskappy Atlatec vir hoogwater gewag om te probeer om die treiler uit die sand te lig. What is the main challenge that you're facing in this whole operation? Well, at the moment, we're just having to run the line from the tug that is giving us the pulling rope that will go to the big tug, the Smit-Amandla, later. And because of the swell and the surf, it's taking us a bit of time. Once that's done, as we were connected last night, we'll just be off again and see what we do. And then we'll run all the other lines. So just running the messenger lines is a particular problem. But the other challenges lie ahead still. Okay, but last night the rope broke. I understand the ship doesn't have something to fasten the rope That's to. correct. It doesn't have what's normal on many vessels, not all vessels, a Smit towing bracket. So we have to go around the ship's accommodation, and the rope pulled up and broke a ladder out. Again, that happens, very small, not a major disaster, but the rope then got cut by some of the broken steel on the that's what happened. And are they welding some plate onto the ship to fasten the rope? Or? No, we won't do that because this is a fishing vessel, not meant to do much else. So she's very, in a sense, flimsily built. She's a good sea vessel and what have you. So you don't have a place just to put down a towing bracket that might have to take 100 tons, for instance. Die plan is egter omstreeks 5:30 weens ongunstige weerstoestande afgelas.